Šta bi uradio kada bi ti stranac rekao da neko želi da te ubije? U novembru 2020. producent podcasta Carl Miller i etički haker Chris Monteiro pridružili su se video pozivu sa Elenom, Švajcarkom iz Ciriha, da joj kažu upravo to. Elena je slušala dok su objašnjavali da su se njeno ime, fotografija, adresa i dnevna rutina pojavili na dark webu, gde ljudi plaćaju da bi drugi ljudi bili ubijeni. Prolazila je kroz težak razvod i u igri je bio veliki novac. Novac koji njen muž nije hteo da isplati, a njeno uklanjanje bi lako rešilo njegov problem. Nekoliko meseci ranije, Chris Monteiro je pozvao Carla Millera sa otkrićem. Pronašao je i iskoristio ranjivost na dark web sajtu za unajmljivanje ubica. Odjednom je mogao da vidi ono što je video administrator. Svaku poruku mušterija, fotografije meta, beleške u obrascu života i uplate u Bitcoinu. Ovo je prava lista za ubijanje. Chris i Carl su obavestili policiju, ali su ih odbili. Morali su da uzmu stvar u svoje ruke. Sa životima ljudi na kocki, ulozi su bili visoki. Ulazimo u tu listu. Šta se dešava u stvarnom životu u jednoj dark web svesci smrti? Kako to funkcioniše? I kako se sve raspalo? Chris Monteiro nije stereotip hakera sa kapuljačom u podrumu. Danju je opušten tip iz londonskog informaciono-tehnološkog sektora, ali noću ima neobičan hobi, da traži rupe u mraku. Njegovo interesovanje je počelo na običnom internetu, sa šaljivom stranicom za poređenje usluga unajmljenih ubica kao da su hotelske ponude. Sumnjivo, ali i veoma efikasno da se biznis ubistava podigne na vrh rezultata pretrage. To je privuklo Chrisovu pažnju, jer ako je neko napravio ovako glasna vrata, pravi biznis se verovatno krio iza njih. Pratio je linkove do sajta koji je izgledao kao da je iz 90-ih i obećavao uslugu na mafijaškom nivou za Bitcoin. Formular za narudžbinu bio je jednostavan. Ime, adresa, fotografije, dnevna rutina, željeni metod, zatim QR kod za plaćanje i eto ga. Naručeno ubistvo. Chris je bio radoznao. Da li išta od ovoga zaista može da funkcioniše? Morao je to da testira. Prvo je podneo lažnu narudžbinu za majstora Boba, lika iz poznatog crtanog filma, da sagleda proces iz perspektive kupca, što ga je ubacilo u komunikaciju 1 na 1 na sajtu. Zatim je primetio da poruka ima identifikacioni broj, promenio ga je za +1 i eto ga, tuđa prepiska koja je omogućila Chrisu pristup svim razgovorima koji su se odvijali na sajtu. Napravio je malu Python skriptu da prolazi kroz brojeve i izvuče sve razgovore, imena, fotografije, rutine i potvrde o prenosu Bitcoina. Sledeći korak je bio da otvori direktorijume na serveru. Odatle je testirao forme, otvorio skriveni komandni prozor i preuzeo kontrolu. Chris je nastavio dok praktično nije ovladao celim sajtom i mapirao čitav sistem. Narudžbe su stizale sa svih strana. Amsterdam, $2000 za direktno ubistvo. Pariz, $1000 da se zapali stan. Slovačka, $14.000 da se neko ukloni. Neki klijenti su slali samo 2 reči, ime, adresa, neka izgleda kao pljačka. Drugi su ostavljali jezive detaljne opise, odlasci u školu, registarske tablice, Vreme u teretani. Čak i da je najbolji dan nedelja. Svaki put kada bi neko platio za ubistvo, administrator bi odgovorio sa novim problemom. Pištolj je izgubljen, meta je čuvana, treba nam bolji tim. I onda bi tražio još Bitcoina. To je bio jednostavan način da se poveća cena. Prave plaćene ubice ponekad koriste isti trik da podignu cenu. Tada je Chris pozvao novinara Carla Millera. Sada je imao dokaze i bio im je potreban plan kako da nastave. Obojice su se osjećala potpuno nespremno da se nose sa ovom situacijom. Bili su amateri, bez ideje kako da se izbore sa listom za ubijanje. Zato su uradili ono što bi svako drugi uradio. Pozvali su policiju. Odgovor je bio mlak. Policija je prosledila slučaj Interpolu, koji je navodno trebalo da prosledi informacije odgovarajućim lokalnim stanicama. Ali vlasti nisu mogle sa sigurnošću da potvrde da iza svega ne stoje prave plaćene ubice. Zaključili su da je u pitanju samo slučaj profesionalnih prevaranata. Ali kupci su bili potpuno ozbiljni. Šta ako bi neko od njih pronašao pravog ubicu ili uzeo stvar u svoje ruke? Carl i Chris su odlučili da kontaktiraju same mete. Ono što će otkriti je bilo šokantno. Čak i ako je sajt izgledao kao prevara, opasnost je i dalje bila stvarna za mete. I to nije bila samo pretpostavka. Pre istrage 2016. Amy Allwine, žena iz Minnesote, ubijena je od strane svog muža, crkvenog savjetnika Stevena Allwinea, nakon što je pokušao i nije uspeo da naruči ubistvo preko istog sajta. Znajući šta se dogodilo sa Amy,
Chris i Carl su morali da deluju. Prvo su uz pomoć psihologa sastavili kratak govor upozorenja i počeli da pozivaju mete jednu po jednu. Hej, imamo pouzdane informacije da neko pokušava da vas ubije. Nemoj više nikada da zoveš ovaj broj. Da, gospodine, sigurni smo da je vaše ubistvo naručeno na dark Ma webu. važi, odjebi. Reći nekome da je za njega naručeno ubistvo na dark webu zvučalo je kao loša šala. Promenili su taktiku. Prešli su sa nasumičnih poziva na dolazak preko pouzdanih lokalnih ljudi. U svakoj zemlji su angažovali novinare, ljude koji mogu da pokucaju na vrata, pokažu identifikaciju i kažu moraš ovo da čuješ. Prvi test je bio Cirih. Narudžba za Elenu je bila označena kao hitna, a velika suma bitcoina je već bila prebačena. Njena puna adresa je bila u formularu, pa je lokalni novinar otišao i pokucao. 5 minuta se pretvorilo u 10, pa u 15. Konačno, Elena je otvorila vrata, oprezna ali pribrana, i pristala da se uključi u Zoom poziv sa Carlom. Na ekranu je bila potpuno ista kao na fotografiji iz narudžbe, smeđa kosa, naočare i miran pogled. Carl je izgovorio rečenicu koju su uvežbali. Ne postoji lak način da se ovo kaže. Pronašli smo tvoje ime na sajtu za naručivanje ubistava. Nije paničila. Nisam iznenađena. Prolazim kroz težak razvod. Traje već 3 godine. U pitanju je mnogo novca i moj muž ne želi da plati. Taj poziv iz Ciriha je postao šablon. Pokucaj na vrata, proveri identitet, uključi metu u direktno upozorenje i deluj brzo, jer narudžbe nisu bile hipotetičke. Tokom narednih meseci kontaktirali su prodavca ribe iz severne Španije, koji je bio meta na sajtu, čoveka u Viskonsinu u sporu oko starateljstva, koji je sumnjao da iza narudžbe stoji njegova bivša žena. Ženu u državi Washington, koja je bila meta pokušaja otmice od strane muža sa kojim je u svađi. Carl i Chris su prešli sa bezličnih poziva na stvarne susrete, pretvarajući tabelu imena u stvarne ljude koji su upozoreni i u nekim slučajevima zaštićeni. Ali nijedna agencija još uvek nije želela da preuzme istragu, ostavljajući rezultate upozorenja rasute i ograničene. Pa kako je onda ova lista pala? Kako je lista slučajeva rasla, počeo je da se pojavljuje obrazac. Detektivi bi dolazili skeptični, a onda bi se uozbiljili kada bi videli dokaze, tragove bitcoina, prepiske i ažuriranja o izvršenju. Kada su vlasti konačno reagovale su snažno. Osumnjičeni pronađeni na sajtu su privođeni na ispitivanje i ubrzo su počela hapšenja. Elenin muž je uhapšen nakon što je policija otkrila da je iznajmio tajno sobo pored njenog stana, opremljenu plastičnim vezicama, oružjem i uređajima za praćenje putem GPS-a. U Viskonsinu, bolnička administratorka Kelly Harper, koja se prijavila na sajt da naruči ubistvo svog bivšeg partnera, uhapšena je i kasnije osuđena. U Utah, tehničar za bezbednost u Microsoftu, Christopher Pence, optužen je nakon što je platio da mu deca budu ubijena. U državi Washington, dr. Ronald Ilk, koji je pokušao da organizuje otmicu žene i njeno prisilno navlačenje na heroin, uhvaćen je sa korisničkim imenom i lozinkom za Darknet, bukvalno napisanim na papiriću u svom sefu. Ukupno, tim je predao više od 175 plaćenih narudžbi širom sveta. Iz toga je proisteklo više od 30 hapšenja i gotovo isto toliko presuda. Kada su prve presude donete, sudovi nisu oklevali da izreknu ozbiljne optužbe, uključujući zaveru, podsticanje, proganjanje i otežavajuće okolnosti porodičnog nasilja. U međuvremenu, sama platforma je razbijena. Nakon što su podaci prikupljeni i izveštavanje započelo, policijske agencije u više zemalja su pokrenule koordinovane akcije. U Rumuniji je talas racija pogodio grupu za koju se verovalo da stoji iza operacije. Bili su sajber kriminalci, odlični u marketingu, a loši u sajber bezbednosti. Ubrzo nakon tih racija pristup sajtu je nestao i tim je zauvek izgubio pristup. Osoba koja je stajala iza svega, čovek poznat kao Jura, utihnula je nakon racija u Rumuniji. Jura, the administrator. Well, there was a series of raids in Romania at the end of 2022. They never reached a courtroom. We don't know what happened. But shortly after these raids, which was a combination of DHS and Romanian counterterrorism, we were locked out of the site. I dalje postoje tržišta koja nude oružje, ukradene podatke, falsifikate i najgori sadržaj koji možete da zamislite. Najjeziviji deo cele priče je to što su ljudi koji su naručivali ubistva bili obični ljudi. Bolnički administrator, informatičar, doktor, ljudi za koje nikada ne biste pomislili da su sposobni da naruče ubistvo. When I first started doing this, I thought the kinds of cases were going to be to do with maybe organized crime, big drug deals gone awry. And I think the reality is somewhat more unsettling. The people on this list, the kill list, and the people that put them there are normal people.
They have jobs, they have friends, they go about living their lives just like you and I. We might all be just a little bit closer to being on a kill list, we might like to think. Pretplatite se i vidimo se u sledećem videu.